Jadi dikarenakan hanjir jauh belang kadua tahun, terpaksa beralih kepada tanaman palawija ataupun sesuran. Nyo yang katimo hile bak truong oh. Ya, truong rete nyo katimo. Ban. Capli nyo paya dari bonding balik nyo. Capli paya dari bonding nyo nali ka nya nah. Ka keting. Ya, ka. Karena suum tak ada beranya nyo berunai. Nyo truong kam lei mo bo. Ya, truong kam lei mo bo. Ya, hai. Truong kam lei mo bo. Nyo ka genuk pula lain truong. Ya, yang penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian Kecamatan Tanah Luas. Gawat macam-macam bak je pula yang bikin timo. Ya, bang. Jadi nyo truong ungu boy. Gawat. Jadi nyoban akibat belang kekeringan selama bendungan Kurung Pasir hana selesai. Nah, jadi nyon tu jauh belang nyo hana pu harap nyon tu jauh belang daripada ekonomi semakin sempit jaju. Jadi kaji cok sikap untuk pula laju tanaman-tanaman lain dalam belang, pula timun, pula jagung, pula rete ataupun pula truong, labu. Nyo labu nak cik lalu pula 6,000 baru. Labu man 1,000 baru. Mengai muboh sibak 2 boh kon 2,000 boh. Mamnya 2,000 kali 5,000 saboh. Pas juta 3 pot. Pak. Yang gawat no. Jadi nepula labu. Ya, banyak timoh yang kedai. Timoh pak timon. Ya. Pula labu timoh. Nyo gawat no. Ya, mbah. Ya. Nyo lahir nyo ken broli. Ya, buah semangka berdaun sirih. Nyo nyo. Nyo pula balabu timoh. Bawah timon. Gawat. Nyo gawat no. Nyo le kai tibik boh bali yo. Le boh kai tibik yo. Jadi Ibu dua ada bon. Umpang ada raya. Tidak pot tenang dah. Tenang dah, slow dah ni. Botong mangkong apa? Nyo gawat no. Nyo perjalanan pula yo. Yo. Nyo kaget. Hana trip boleh je. Hana trip boleh pulang nak ye ke yo. Timang bo ada. Timan bu? Hah? Kadimo? Kepun di Aceh, di Aceh aje, di teman gali mandau ah. Oh, je. Di bawah anak pula anak sebelah. Ori timang. Nyo timon. Timang botong. Ban soson tinggi darah tu, tinggi ajak keno. Pajuhlah bot timon ni no. Penyuluh Kecamatan Tanah Luas. Ya, ban ubina pupuk ini. Bahkan tu penyuluh kabeh kena tanah yang madum. Memang gawat no. Nyo penyuluh. Ya, bang. Kecewa penyuluh selama hana dia bendungan Kurung Pasir. Air begini korbankanlah tanah lebih kurang perumah balik. 5 rantai yo. Bang.
Jadi kaji lagi ele, so yang dong ubah. Pertanian nyo kaji ubah. Bendungan Kulung Pasir na jelas. Contoh kana. Contoh kana, ya bang. Nyo naik tamong Honda Meo kadua boh no. Anak kami yang nampun kena ka.